Mga pagari ko na mag-isa-isa tanong, mamagugupatan ko ka mapiyaan tanong, kataya sudah to tanong amana na guntaman, gukisarigon suigad na kisa na unso pagataw, si Karimala datuwa bilang ataw, ipanggulalan sumauntula ko kumanukan dato, sa upan tano, kapangan tano, sarigan tano, para sa konsehal daw rogan tano, butuan tano, si Karimala para sa konsehal, ipagbalingan niyan so kasusunod.